Khublei pi baro shagathep Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke seni Shillong. Kentat ke KHADC ban I trading license ke Blinkit. Ra ke KSU ye ke Jylla BLO mau prem show ADC East Khasi Hills. Bodin ke Hitu ye ke Jingsniu ke Surok Wak Kaji Shalangpa Sharanikor. Bat ra ke school Umpok Liu Jingtip High Secondary School, Tersat High Secondary School, bat ke OM Roy Memorial ha ke Subroto East Khasi Hills. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Ke KHADC ha ke Jylla CM ba Winston Tony Lingdo. Kala kentat ban I trading license ye ke Blinkit ke Belarung ha Shillong, ban trekam bat ke kong Banita Kurba. Wat lada ke Blinkit ke layo ke no objection certificate na ke dorbar jong ke Shnong Nongrim Hills Shillong. Ha ke South Naitung urang bashnong ke Nongrim Hills ba banteli nari ulabatay ha ke lat pathay Khubor ha ke press conference ha ke ba ulapin pau ke jing benyaw ya ke jing kernga ke KHADC ban I trading license ya ke Blinkit. Katkum ke jinget hu uba banteli nari CM ba Winston Tony Lingdo uloong ba shim layo ya ke application na ke Blinkit kat ba ke dorbar shnong Nongrim Hills kala ay ke NOC. Uba banteli nari ula penyeng nia lor kini ke pang de ke poong ya kini ke NOC la ay hadin bele tai sani bah ke dorbar bat la soiru ya ka de ki laingut kinongket kam jong ke dorbar shnong. Uba banteli ula ythuru ba ke Blinkit ke rung bantreka Shillong rengkat ke jinggershan jong ke kong Banita Kurba. Ke KHADC ke lejubab da ke poong tang bala ai NOC ke dorbar shnong empat lak ban sedang ye ki kam kai pateng. Banita ide kong Banita ikateng ikong Banita Kurba. Bat abaiwan ini namta kan ke NOC rengkat bat kan ke company Blinkit ngalah da keli yaki te pi tikena banyo ya ke NOC pat naka KHADC nama ngim kwa bala da ngi ai ba pin sha reject bat ila ai ke kentin pun scam man ong ba kamdon sing banyo ya ke NOC banyo ya trading license naka KHADC ikong Banita Kurba no isa por renja ti hadin nangta bangila dap ai kan NOC hadin kaddu kat ni por pat i hadin ba ka kan ke Blinkit kelas dang banyak ki jing sna ki jongki betul ti ki iwan no ban serenda no ya kata ke NOC ti hadin ba iwan serenda NOC i ong bangin mi tre langsung ber ke Blinkit ti hadin ka isi kala ai no pat sa ha kawai ga company jongki khasi hi kata kaba de jong ka kani ka NOC ka yu ka de jong MSSO kaba director de ba meban nongsi de kani golong karai jong ka executive committee bani anamar ni ya ka ei baka KHADC kelale bat la kredru do CM hapoka council hapoka session ba kanu ka kam ka bay trailang bat ki khasi ki kloy ban ai kata ka trading license tingi ba kata hi ka bangishim bangismo tu kala don ro ka kikot tiba kipa na kaliang jong ka KHADC ka bay day ba kani ba nginom ai NOC yiki no company like no stang ki bay trade bat ki local ani ki brio ki banang ni tingi ni bat ni buat ya kata ka jing tentu ke jong i la ni ka direction ke jong i bat ni la le kumta te ka executive committee ro namar balai ke shim ni kani ban on bagani Blinkit mini tu ip namar ai kada ni pet bangi shom ha kani ki shuki ni pet ro na ka banta ka jingba jom ukup shiliang som shiliang baru nong shom shnong jong kani ka ri ke jong kampan sarshula wada ya kren kumbaga i CM yo bahkan kita ita ki sawa jat li ki dukan ki badan hang ne po sarshula tip ki don shisha 1,000 ni ngam tip ya kata tambah na kita ki 1,000 ro kat no ki dei jong ki ta ki para khasi ki jongi ngin haban tip tu ya kata henry ke ka bang ni kong ka dor barsnong ni kham par khat bang ba shushu kalong ba ni per khat na banda u riu la
nong song hapo kani ke Shillong ke jongi but naki nriu lak kuma saulak ki working class lani ki batre shitom nani ki middle class but ki lower class but na pedeng kini ki saulak kuma arlak shiteng lili ki batre instead bang Hadin baga KSU Mauprem Circle kalalap ya kajingpen ken kendon bansami ke self enumeration form hagashnong nong so po apa Mauprem hakini kisngi de ki boot level officer BLO ki bala sampat pa ikini ki form hagayingsa jongu MLA berim DN Joshi balaklat no. Hakalai terik Naitung arajar arpunriu kinoyalam ke KSU Central Executive Council ha kajingalam President Rangba Samla Raymond Khuborjylla, General Secretary Samla Ruben Anderson Najar, but kiwede kinoyalam ke CEC but Mauprem Circle, kile kendo yu Additional Deputy Commissioner East Khasi Hills District, but Ronnie Sen Walang. Ban panjing pensyai halor ke Special Intensive Revision SIR, but kaching sam pa do boot level officer BLO yeki self enumeration form hagashnong nong so po apa Mauprem. Penban uniu BLO uklem dalet ban ai kini ki form haman ki thliu yeng kat kum ke kendon balabatha daki ECI. Hakini ke jinge kendo kinoilam ke seng kila yo ban ye kren shibun ki phang ki bedei bat ke SIR. Uba Ronison walang ulapen syai kinoilam shapang kini kamat. Halor ke jingle jong BLO uba Ronison ulaong ke jingle jong BLO officer menen kesngi kalong ke babakla. Uba Ronison ulapin pau na kaliang ke district administration kan sa shimkya ya kani ke jingle jong BLO. Bat kan sa pinsngaw thuok kambha shikipai ba syapang ke SIR. Ulakular da kaboong kum kani ke jingle kanum jasyo nang ni syakmat. Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Hito Langrin Zone ha kajingelam uba job lang thongni Discipline Secretary ha ka artarik Naitung arajar arpunriu kalalit banjirip ya kesurak PWD na wakaji syalangpa ban poi syaranikor. Kajing temu kani kajinglet jirip jang keseng kade hadin bekipat ba jo kini kathan kila ot bakila mat kijing kipakraw na kajing syra jang ka sorkar ya kini kesurak. Habakren shkilap thai Khubor Samla job lang thong niu long. Hakisnem bemenshwa ke sorkar kalati kini kesurak. Henry Hadin bala deputy Klemdon shu kajing penbha. Kumta kini kelebu ikipat ba kini kathan hakijing kipakraw kamtam hakapang kashitam. Menta kasngi ka artarik Julai arjar punriu kum ka Neutrap Integrated Territorial Organization jong kalang rinsun hadin bangilayo ya ka complain letter na ki paradong ki parathan ki jongi hak baide bat kene ka surok na wa kaji syadu syarankor ken susan ngi hakane kasngi ka bamenta ngilayo ya ka ban wan ban jurip hak baide bat kene ka surok bat nilalap siya bakadon kajing bat kajing jenjar haga baide bat kani kasurok namar nadu kipor ki bamanswa ka surkar hoat kala de banti ban yu rikim pentri kamshu de kani kasurok long ka bajenjar bat umri tang kata ka jenjar bha ya ki nonglik nongwan kamtam haga baide bat ki balik bawan sa blok bat kumjuru kamtam haga pang ka sistem haga ba ki kisnong ki badon haga ni ka dong ka than
bunsin haba kipang sistem kisukit da ubriu te banpoi sadu jaka sumar si ranikor te nakata kadau kum kaseng ni wan banjurip hakani kapor ban ngilap sisai kita ki jinge ki badon hakani ka jaka kum kaseng ni pha ya kani ka kerwo sa ka sorkar ban ngidawaru baka sorkar kan phai khmat lem sa kani ka dong ka than ka jongi khnang bangin yo ya kata ka surok ka babha bat bangin la ya ka ban suk hakar kum ban lej ban wan hakabai dei bat kikam ki jam ki jongi te ya kani kabanta sa sisin ni da kerparu ya ka surkar bakin sngovha ban phai khmat lem khnang bakan long ka jingkar khu yangi kum ka dong ka than hi Ka umpo liu jingtip high secondary school kalara kekerdan under 15 ki Shinrang ketersat high secondary school ya ka under 17 ki Kinthai bat ka OM Roy Memorial High Secondary School ya ka under 17 ki Shinrang hadin bikila job ya ka jinge kun final jongki ha ka district level inter school Subroto Cup football tournament arhajar arpun riu jongke East Khasi Hills district kabalakut ha ka Southrik Naitung arhajar arpun riu ha ka jinge kun ya ka final jongka under 15 ki Shinrang Hamadan SSA Stadium Hapolo ko umpo liu jingtip high secondary school kala yora ikanam ladu hadin bakala laban penlim ya ka St Anthony's High Secondary School the Shikul la no yakini ka Shikul na kabenta ko umpo liu jingtip la thep du hami banjob lang state ha ka minute ka ba Sunpui Way plus iway jong ka kalami kat bakit hey ka tersat high secondary school kila yora kum kalado hadin bikla job da lai la ka way persha ka yoring hep secondary school ha ka jinge kun ya ka final hamadan he maulai put muri ya kilai tali ki kol na kabenta ka tersat high secondary school la thep ta ka day pi bakor la ting ha ka minute ka ba arpoi ka ha isham merthong ha ka minute ka ba lai punyo bat ka labyang hun rani ha ka minute ka ba saupo ar kat ba ya ka shikol na kabenta ka yoring hap secondary school la thep ta ka sarihun songthiang ha ka minute ka ba san punyo ha ka final jong ka under 17 ki Shinrang pat ka OM Roy Memorial High Secondary School kala yora ka nam ladu hadin ba kala job ya ka umpo liu jingtip high secondary school da saula ar ha ka jinge shoot tiebreaker hamadan SSA Stadium Hapulo hadin bikini ki artali ki kinhon kala ya khat da ar la ar ha ka jinge kun katkum kapor balabo ko umpo liu jingtip kala yo ban pinki jar ningkong lingba Richmond lapang ha ka minute ka bayway ko OM Roy Memorial kala yo ban pinyakhat bat ban pintam lingba ulam shai jana ha ka minute ka ban ripupra bat nyopusan Henry ko umpo liu kala yo ban pinyakhat lingba u yaisen rop lang simli ha ka minute ka ban nyopupra kini kilai tali school minta ko umpo liu jingtip high secondary school kithai tersat high secondary school bat kirang ka OM Roy Memorial High Secondary School kin mi khamat ya ka East Khasi Hills district ha ka state level Subroto Cup arhajar arpun riu ka bansas dangshen ha kini ka sngikun laydon lang uba Hamlet sin doling MLA Barim bat unong ay bot ka sorkar kumukongsan ha ka jingedon ringkat uba damang sinkon District Sports Officer ka East Khasi Hills bat kiwe.
Ubak Cleophas aim ubadai adhok President Kariboy District Congress Committee ulapintip bahadin kejing eno kam jong President Berim Kariboy District Congress Committee Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC lingba u President jongka Uma Vincent H Pala kalathung yu kum adhok President banshimti kejing elam jong kapati Kariboy District Habakren Shikila Pathai Khubor Ubak Cleophas ulapin pau bawatlah kini kipor kidon kibarung bat kibami nakapati. Henry kani kam shim lakta satyai kejingnya teli bat kejing nang yok bor jong ke Kongres hari boy. Ulo ongru ba kejing mi no jong Presiden Berim kam shim lawan ra ya kanu kejing telot ha kapati. Ula benrap babuan kiri orang ba bekinong kershan kidang ap kemilanti banwan penyeso bat ke Kongres ka bepeni ba ke parti kadang yo ya kejingshannya na kibapun kipat ba ke distrik. Shushu uba Cleophas ulong bahakisngi banwan un sepelong ya kejingelang bat kisamla lembat kiri orang ba jong ke parti ha keleng ke distrik. Da kathong ban penklan ya kejingeteli ban penklan ya kejing terekam jong ke parti bat ban penjanai syuk ya ke Kongres hari boy. Kung makalong menta, habalami uway ka jingtwi nanti jungi kinangwan bun nang matamat pan ya ka parti Kongres. Kung bangin ihi ya ka dur kadar jung kanan do na sentar kaba la bankia bat la le bun ki bekta ya ka sistem jong ka jing sensar pajba ki kun samla ki jungi te langba ka jing penni hukum jong ka MPCC lathong ad hoc yang te ya kene ka jinglum jinglang min salum salang notion anda PCC Presiden sa one pai banyak ban penbaik yang kababhatam na kabenta ka jingklan jong parti Kongres Khuborjylla. To angkane ka by election MP kabamenta na kaliang ka jing I junga ngai iba ki babun ki rupat ba ki badang angnut ban yo bakasen Kongres kadon benta AA ban rai ka Khubor na Meghalaya. Kung bagalong nita namar undan bakren kanu kesur kamtam na kasi janti ajuni ha kaji dei berkajing berkam jong gibabun kikam kiba ka central government kumbangi lei ka kota ija kuntu berkiwe yu kikam te bad hagaju kupon ngadon gajing karman bas kem bakiriu rang ba kiriu I ka sen Kongres kedang bun ba ni don kam tang gajing yawer gajing la banlum banlang yaki hakar kom kabadai don kilidar kibabin biang kiba ki longkemi ki longpa ki kun samla ngidon kam unong yalam banlum banlang ban kimilti ba u presiden rang ba ji uma binsan pala unsalum unsalang ban penbet ya ka kam hapo riboy bat ngi kermen skam bangindon ka ji teli nado na grassroots ando kilidar na kabanta ban wanra siya ka jing job sa Kongres. Bat da kitu ki Khubor ngilapoi syakabakut tat hadu bengindesham biang kublai shibon.